avasyon men. Ou ta avasyon men pou ki sa? Vite tete wad ou mouman sa ou pa mache a vite tete fwe. E mba fe sa nan zan mi. Komandan. Bon mwen vite tete men ou di non. E sa fe, e nou menm sa rap kidnabe moun ou, nap mache a vite tete. Oh, bakon ba e la komandan. Desan dekada. Tranquilo ya. Ou fe kote avasyon 100,000 gout. 100,000 gout? Oui. Ou ki sa la men? Ou pa fe nouvel yo pa dou ou pa mache vite tete? Non. E nou sa rap kidnabe moun ba e sa. Komandan arete misi? C'est toujours chronique ou poète. Un poète qui saute Castro. Un poète révolté. Son fè, wapè. Si men. Wapè. Men zan fè komandan. Lagi moun ka van vegan nan moun ka bay koblan. Aki misi, non. Demi avon yon ap bay informasyon. Moun ba mache a vite tete, mache vite tete wap van vegan. Nan prison tête droite. Prison, si madame mwen te fizik mwen te man fè avè. Ça est business sport. Bizis pou, kon sa deja ou pa fè nouvel. On a mache kidnappé moun nan peyi a ou sa. Komandan, lò arete nan kounya. Sa ka bay madame mwen servis pou. Kom te kon ba madame mwen servis, men sak mal bale. Se pa ou mse. Everybody put your hands in the air.